Iti Masakbayan. Ha? Anya day ta nagdakkel abag abinaklayo, tatang? Malabaan anak ko. Tay awat ko ang malabaan daytoy. Aglisi ka. Ha? Nagadumot ten? Marigatan kayo tatang? Mayat kid di ano ado. Tad ado ti tangdan ko. No ado mo ti awat ko ang malabaan anak ko. Tatang? Oh, mapan kayo ni pagadalan. Aldawin. Maladaw kayon. Wen, inuray da kayo lasim mangpet, tagpakada kamin. Ala, mapan kayo nga rodan, Rosie. Ayabam ni ading mo. Wen, tatang? Agyaman ak Diyos ko. Tado ti awat ko alabaak kita. Kastoy ko maakanayon. Tapno kanayon mo't adakkel ti tangdan kong aglaba. Hoy! Gardaw! Ha? Ne, da kayo mo't gayam, tatamaton. Magato mo talablaba amon. Apay, trabaho ay at ilalaki ti kasta, gardo. Babae lang taglaba. Tata. Bakla kaya. Kanwan gayam. Anya ngay, nakapanunot ka. Gatanga kon, tisular kan balay mo. Saan ko nga ilako, tata? Anya, ay sos. Kasapulam ti kwarta, baro. Madamdama, agadalay ni ti kalays dagiti anak mo. Awan pag naidan min no ilakok ti solar kan balay mi, tata. Ay sos, agawid kayo di probinsya. Tag-business kayo ti baboy no iso. Nembagi di probinsya, tado ti libre jay. Sana kas dito'y syudad, amagatang amin. Basta jak ilako, tata. Patsik asaan na kami abaybay anti Diyos, tata. Basta agtulnog tayo kinkwana. Ipay na dagiti kasapulan tayo. Ha, dahi takot ti jak kayat ken ka. Takasabaanak manin ako nak. Heh, panawan ka man langay. Ngamnay, gardaw. Agpanunot ka lata. Ilakom kay den ti balay ken solar mo. Tanangina pa'y ti daga ita. Ay sos, nulumakan to ti daga. Di monton malako ti solar mo. Uray padawat mo. Ti danton pagananaw. Tanagalas ti balay mo anay patakdar di ta solar mo. Darasam ti magna ading, tapno matulungan tapay ni tatang nga aglaba. Malamutan manang. Hampay nga tangan alpas ni tatang nga naglaba. Ado jay labaan na ading. Saan pa'y siguro analpas day jay? Naggagat nga aglaba ni tatang niya manang. Wen naibaglakit din ta nagagat tinagbalin nga amata. Nasingpet pa'y. Ngum, maasyanak ka ni tatang. Nuwapay gamin ang natayan ni nanang. Ala, saan tan apanunutan ni nanang? Tapno saan tamanan nga agsangit, ading? Darasin takit diti magna, tapno makaawit tan, kat matulungan tapay ni tatang nga aglaba. Anyat ko nanaya, lakay. Di nangarod kaya ti Jaski agar daw. Tulungan nakman ang mga iayo kinkwana bakay. Ay sos, numagatang tati solar kin balay na. Ay, nakatsambata. Naitid na itinalaka, lakay. Itid na. Awan am muna dayay. Rupat kwarta dayay. Tanarigat ti panagbiag da. Pakita am lang iti subag mamano a kwarta akit. Awatin na. Ang ko namit, adi na kayat nga ilako, lakay. Uwin nga raw. Agalalapay la ti panunot ti Jaskay. Ngam, may ayok tumod na dayay. Imposible ajak maalokoy dayay. Ay, no ilako na kadata day jay solar na. Ay, agi patakder tay tinegosyo tay jay. Isungarod ako nak, at tulungan nak ang mga ayok kinkwana. Sige lakay, napintas nga min ti lokasyon ti solar na. Taigi da mismo ti kalsada. Maya tapag bisnisan, lakay. Uwin nga raw. Dayta mo ti panpanunutek, bakay. Basit lang ay ayo. Patsyak ang maalokoy kung tumot lang ni Gardaw ang mangilako iti solar kin balay na. Gardo, alaam da ito'y. Ha? Ala, intidyo mo tindag iti karga ti refyo, madam. Wen, tagawid kami nga ni Jay probinsya. Alam mo ta na yung baglasidan niyo kadagiti anak mo. Ay na, agyaman ak ngarod madam. Awanan yaman na. Kanalaam tumutandag itay nakasako aban badoy Jay sila da. Usaran niyo nga agama. Napintas pa'y dagi dya akawas. Ha?
Ala, agyaman ak unay madam. Adoy titangdan mo ang naglaba, nagluto ka nagplansa, Gardo. Ha? Ala, apay anagado, madam. Di ka nagdamag. Awatam latantan nagadumot ti patrabaho kan ka. Diyak mo't pampabayadan dagiti. Basta awatam mo. Tip mo kanyak dayta, Gardo. Agyaman ak unay, madam. Nakasingsingpit kayo unay. Tatang, agsardengak pay lang ag-eskwela. Tatulungan kayo ang makilabada. Saan anak ko? Agadal ka. Tay karigatan kayo apagadalin iti kabsat mo. Ngam, nangina ti mabayadan iti kolehiyo, tatang. Nilatan ading ko ti pagtuluyan nyo. Tapno matulungan kayo nga agtrabaho. Saan? Basta agtuloy ka anak ko. Ado ti remedyo. No kasapulan nga umutang tapno mapagadal kayo lain nga agkabsat. Aramida. Banana kyo! Turon! Banana kyo! Banana kyaw! Umatangak man! Ha? Ay, agyamanak. Adagos buy na manok. Sapay ko mata maipaibos ko adagos tilakok. Tapno malabaak pa'y ti awat ko alabada. Amom, Gardo. Magustuak man ti panaglablabam. Iso asika ka na yun ti ayabak. Nalinis ti lablabam. Talagang amin na may katamin amurang dagiti labada. Agyamanak no magustuhan nyo ti trabaho, madam. At dapay katati mo babae nga aglaba, Gardo. Nairuamak ngamin iti kasta trabaho, madam. Tamanipod ubingak. Siya akong ti paralaba iti balay mi. Tasyakit nga rod ti inauna. Kinpasig kami alalaki nga agkakabsat. Isumot lagayam Okay nga rod, agan anos ka, Gardo. Anusan da kami nga ilablabaan. Tanabuslon iti kawas dagiti kabalay ko. Sukat da sukat. Wen, madam. Awan problema iti dayta. Gardo, nakabayad dun dyan mo iti matrikula na. Saan pa'y, Nana Susana? Apay ka day. No kaya mo, pautangan kay ti pagbayad da. Di kagdanag ta, saan ko paporsyentuan. Ha? Wah. Alaan, mabayin ka man na nakunak. Adtoy, tayta. Awata mo tapno, di ka nagutang iti sa balay. Saanin, Nana? Tayin inutok abayadan ti matrikula ti anak ko. Alaki din! Di ka kadagbabain. Kasla kasab sa bali. Agkakalugaran tayo, agkakaroba tayo. Agyaman ak nga rod, Nana Susana. Sige, umay kan tumanan pautangan na, Gardaw. Amo ka mabayin ka mang ibagay ti kwarta. Isa siya kung tagdisnodo amang pautang kang ka. Manungay tintin mo, bakay? 30 mil, lakay. Wain, mayat. Inton sumarunaw. Idakdakkel mo, ti pautang mo. Wen, amo kong dararamidak. Nakaplano amin naen. Pautangak iti dakkel-agatad. Daytay marigata namang bayad. Tapno mapilitan namang ilako iti balay kan solar na. Agpada ta iti pampanunutain, bakay. Bareng magunod ta, ti kalkalikaguman ta. Kuyugan nak iji plaza anak ko. Hinta mangupin iti bank account ko. Ha? Bank account? Apay, adda ka di urnong yu? Wano kwartayo? Kat pasigmat nga utang ti pagbibiyag tayo, saan ka di? Basta mangupin ta iti bank account ko, anak ko. Taka sa pulak, isuro na. Tamumit ajak amo ti aramidak no maipapan iti kakasta abanag. Kuyugan nak, anak ko. O sige, tatang. Balot! Balot! Gardaw, balot man. Wen, tata maton. Umayan. Manuti alain nyo balot, tata. May salaang, tay sulat ka ba ilak akanay? Mapaya parparigatan pa ila ti bagim nga kay kayaw. Kat adalang aroden ti kwarta. Pinautangan na kalang aroden di asawak ti gastusin nyo. Di ka nagtrabaho. Padumot kwarta mo. Sana, tata. Masapol nga agtrabaho aklat ta. Ay na, saanin, Gardo? Agi na nakakit din.
Kakaiso na nga dagpautang kin ka. Iso ano pautangan na ka man ng ti asawa. Awatem lata. Aduuna yung ti utang ko kada kayo. Nana Susana. Ay na, mabain ka manan ako na. Amok no kasano tirigat tiyag pa dali ti kulehiyo. Iso nga alam dito. Dito alam. Nana Susana. Alan, nawata mo. Konfirma mo dito ya. Pasensya ka na nga masapol nga da pag pinirmaan ta pinautangan ka tapno awan to tiyag bali na parikot no bilang laag. Uray saan ko man, Nana. Sapay nagdakkel lagi ti papautang yo. Ay na, di ka kadyag babain. Kaya't da ka tulungan. Iso papautangan da ka. Anya ngay, medyo nabayag mabasitan ti utang mo kanyak. Umayak ag singiran na niya. Ha? Kinuyog kon ti asawa. Tapno adak ngagsaksi. No makabayad ka, wenno saan. Wah, Kasapulak nga minan ti kwarta. Iso asingiran kan. Nana Susana. Gamnawan kwarta mapagbayad mo. Ang damat to'y balay mo. Wen gardaw. Kasapulak ka talaga. Iso pasensya ka na. Saan ko mangagsaksakit tinakam mo? No, puwersaan da kan ngagbayad. No awan kwarta, mabalin mo tato'y balay kan sular mo ti pagbayad mo. Wah, saan, Nana Susana? Jak ibayad to'y sular kun balay mi. Tawan pag naidan mi no ilako min da ito'y. Ket, anyat pagbayad yung arod ngay. Di kay agdanag, Nana Susana. Tabayadak ti utang ko. Nga awan surok kin kurang na. No kasta, imbang kuyo ti impautang da akwarta, tatang. Wen anak ko, mamaysaan dak ti kunada. Nung saan nakapaatiw kadakwada. Nuwais da, nawawaisak pa'y anak ko. Kablaawan da ka, Rosie, anak ko. Nakagraduar ka mutlangan. Agyaman tatang. Kat isagot ko kada kayo ti balikik. Agyaman unay iti ado nga anos kan sakripisyo yo. Ay na, nakaragrag sakak anak ko. Nakalpas ka mutlangan ti panagadal mo. Wan tatang. Saan ko amaragpat ti arapaap ko naawan kayo? Agyaman unay. Ikarik, apaman na makasapulak iti trabahok. Saan kayon to napagtrabahuan? Katsak tumot ng timang tulong iti kabsat ko. Tapno makalpas mo't iti panagadal na. Lakay, awanan niya kwartak. Ha? Apay, napukaw mo. Naragrag mo ano niya. Manutin napukaw mo. Kung nagtumot kin ka, kita ang tiwalit mo. Dosay kamot ngamin no daduma. Di kwarta nga yung bayad ni Gardaw. Inyinbis ko ngam na scam. Anya? Kung naknuimbang ka. Saan nga road, takunada mo ta dumakkel ti kwartak na ipangkoy jay. Ngamin taray damutan. Ay nawa, nandi ka kay suna kwarta talakay. Anya? Naimbag kayo, pay Gardo. Pumintasin ti balayo. Imasinso kayo. Dagiti anak ko timang patpatariman iti balay mi, Nana Susana. Ay, naimbag ka pa'y. Profesyonalan dagiti duwang anak mo. Nakapapal ka. At dalataasin ni Apo Diyos, Nana Susana. Iso tinang tulong kada kami. Bambantayan ngamin ni Apo, dagiti natulnog nga anak na. No nasingpet, napakumbaba. Kano saan kang agsasaor iti pada matao. Kano tagtagibas sitanda katipada matao. Agtalinaid kalataan na sayaat. Tani Apo Diyos timang tarabay kin ka. Naayat unay ti Diyos, Nana Susana. Tasaan da kami abinaybayan nga aga ama. Wen nga road. Makitan ti panagasinso ti biyagyo. Nakasingsingpet kayo ngamin nga aga ama. Ket alaag day tagundaway nga agkid daw iti pamakawan barok. No adaman saan mo nagustuhan nga aramid mi iti asawa, pakawanan da kami. Si kalakuman ti makamo amang pumpuno iti nagkurkurangan miken ka. Wen Nana, agiin na yat. Ken agpipinakawan tayo. Tapno maragsakan ti Apo kada tayo, Nana.
Dagiti tao ang mairuruman, ti Apo Diyos timang tarakan. Ngam no natangsit kay ti padam a tao, dakas to titungpal mo. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo, biyag. Ti tao. Insurat ni Jenna Almoite. Agiyaman kami. Mama, iso ni Janet. Nobiak. Janet, iso ni Mama. Agmano ak, nana. Anya trabaho to'y nobya, Arnel. Sales lady Jemol, Mama. Anya, nasakit yung ulo. Kaya't konti maturog. Arnel, di nagsakayat tiinan. Pasensya amla ko man ni Mama Janet. Kasdiya talaga ti ugali na. Prangkang agsasaw. Ngamadlaw adina kayat, Arnel. Ala, di mo ni kaskaso ni Mama. Kasdiya na laang itidamo. Ngaminto nagbaybayag, mayat ton. Mama, itay pa'y di kay matagtagari Di kay pa'y nakisango kada kami itinobyak anangan. Ay, napukaw tiganas ko. Ada ka di problema, Mama? Adda, dakal ti problema kan ka. Ha? Professional ka. Ngamapay a sales lady ti nakirelasyonan. Ay ayatek ni Janet, Mama. Diyak kayat na di a babae aparakan ka. Sinaam day di a babae. Taypadam a profesional ti pakirelasyonam. Mama, itlading itak, no di kay mapatgan iti kayat yu a mapasamag. Anya? Tatang, ikasarnak ka nun ni Arnel. Kasano ang makikasar ka nga'y, ket no ko namat nga istrikto jay inana. Di nakakayata para iti anak na, ta profesional ti kayat na nga asawaan ti anak na. Apay, isukat ti masurutan, tatang. Ha? Saan mat nga iso ti mga sawa? Jay anak naman. Anak ko. Tangsit mat day abakat. Kunang madlan asino akabaknangan kan kapintasan nagsasao. Ha? Makapasuron. Anak ko, saan kumaakasta ti panagsasaom? Madi ti agtangtangsit. Uray kasdiay ti ugali ti agbali na katugagam. Pakitaam lat na kuma iti nasaya at anak ko. Ha? No natangsit ti tao kanya, nakarkaro pa'y anatangsitak. Ngam no nasingpat, ay kat nasingpatak mat tatang. Ay na anak ko aya. Awan kastay na pa kumbaba. Basta di mo ko matutupan ti ina ni Arnel anak ko. Respektuam kumalata. Ha? Depende iti sitwasyon dayta, tatang. Mama, dumanon tayo kuman. Takayat kun nga ikalaysa ni Janet. Nukasta, talaga ay papilit mo ti kayat mo. Di nakdengdengganan nga inaman ako. Mama, ay ayatek ni Janet. Kan may sa nasingpad. Sa mula maamam mo ti ugali ti may sa tao, no nagkabalay kayon. Ha? Ay, nagsayang laang anak ko. Professional ka. Nga sana professional ti asawaan. Anya langan ti sawan dagiti kakabagyan tayo. Dagiti gagayam kan makamamukan ka. Basta, kayat kun nga ikalaysa ni Janet, Mama. Please, dumanon tayo kuman. Ay, jakam mo. Ngam sabali tiriknak iti daychay at Janet. Kasladyak mayasidag tiriknak kan ko anak. Mama. Pasensya ka ni ti kastoya panagsasaw. Ngam kaslaad datang tangsit jay nobiam. Nagbidot kayo iti atap, Mama. Nasingpet ni Janet. Patsek nga awan ti pagbabawyag no iso ti makagasat ko. Ay, ala, tangay porsigido ka amang ikasarkan ko, ana. Sige,
Makaammo ka nga rod. Diyak kumakayat aparakan ka. Nga mawan ti maramida. No talaga nga iso ti ay ayatem anak ko. Adda ni Arnel kan ti inana anak ko. Inkaagmano iti inana Kasangsang birthda. Pagan anom ti mapan agmano-mano dita, no swamang tumatlaang. Anak ko, saan kumamit akas ta ti ibagpagam Madi ti kasta. Inatinubium dayjay. Iso a respetuam kumamit. Ket iso, adda nga rod respeto na kanyak amanugang na. Alaman, di nagtupay kayak para iti anak na. Ha? Saan di saan? Alakit din. Inkasabten ti agbalin na katugagam. Ha? Manjak! Jak kaya't ti mabainan. Urayak nga iso ti umunang umasidag kanya. Janet, honey, adda ka no ibaga ni mama kadata. Ha? Anya din na? Ita tanalpas kayo na nagkalaysa. Damagak man kan ka, Janet. Kaya't mo ka di nga ituloy iti panagadal mo. Di mat ko nam nagpatingga ka laang iti first year college. Uwan, mama. Kaya't mo ti agadal manan. Awan kwarta ka pagadal ko, mama. Siya ti aggastos para iti panagadal mo. Ti sweldo ti anak ko, iso ti gastos sa inyo nga agasawa. Katimat gastos sa nga agadal, siya ti makamoy ti dayta. Ha? Kaya't mo tag-eskwela manan, honey? Una, no kasta ti kayat yun, mama. Hanggang desidido ka, kaya't ko tay sigurado. Ang mga nuwan kun kunam, ngam agsardeng kanto lagayam, sayang lang ti gastos. Wan, mama. Interesado Okay nga Rod, may mayat matlaang numakaadal ka, Janet. Sige, tag-enroll kanto nga Rodan. Ay, pasensya kayo niti panagsasaok no datuma. Aklo na, jak idi kanunungan ti relasyon nyo. Ngabita, aklo na kon, tani, nalpasan ti kalay sayo. At daditan, iso apasensya kay lakuman. No, adda na ipagpakitak amadikan ka iti kalabas, Janet. Wan, mama. Awanan day chay. Ayos lang. Agyaman na. Ala Arnel, kuyugam to ni Janet ama panagenrol, anak ko. Uwan, mama. Kumusta ti panagadal mo, Janet? Nasaya at mat, mama. Manamnamak matla ka di ti panaggraduar mo into no may atawan, Janet. Wan, mama. Di kay madanagan. Makagraduarak. Nasaya at nga Rod. Kanwan gayam. Liklikam man ti agpuyat. Tapno makatulong ka mat iti trabaho dito ibalay balasang ko. Ha? Agpuy-puyat ka mat ngamin cellphone balasang ko. Sa inton mapuyatan ka, nagladaw ka nga green. Pasaray ni Arnel pa ay taglablaban. Di ka mataglaban balasang ko. Katamumat nga da trabaho dyan ako. Kat surwam ti agdalos iti unag ti balay. Diyak kayat tinawara akab balay. Di mo ko matagidaksan nagitibag paga. Tapam magbagalaang da ito'y. Takaslanak kamatan. Tasawa nakakat nga rod ti anak ko, Janet. Iso pang asim, tadi ka kumamasak-sakitan. Adda ka din ornong mo, Arnel? Adamat, honey. Apay ka di. Mabalin sa amatan amang ipatakder ta iti uray basit labalay ta. Anya? Nagdakkel to'y balay ni mama apag nanaidan ta. Kaya't kunti lumasin, mabayinak ang makikabkabbalay iti inang. Ha? Masiputan amin agaraw dito balaylo. Diyak kaya't tikas ta. Iso ang lumasin tan. Agipatakder kan iti balay ta, uray basit laang.
Kasanungay ni mama. Awan kadwanan adito'y balay. Problema nanday ta. Di mon problemain, Arnel. Basta kayat kunti lumasin. Period. Apay payla alumasin kayo, kat awan mat kadwak dito'y palay. Nasaysaya at madlaang nulumasin kami, mama. Tapno amumi dagiti awan, kan adda kada kami. Ngam iho. Please, mama. Palubusan da kami kuman. Sana bali. Taumdas mat siguron ti ornong ko para iti patakder ko abalay mi. Uray basit abalay. Basta dapagyanan mi, mama. Anya. Happy graduation, Janet, honey. Agyaman na, kani. Kablawan na ka, Janet, iha. Agyaman na, mama. Abalayan, hagyaman kami ken kaga po iti panagtulong mo iti anak ko. Tapno makalpas iti panakadal na. Awan na yaman na abalayan. Sayang mat ngamin tinarugyan ni Janet a kurso. Katita, nakagraduaran ti anak mo. Wen nga raw, nagbiita naglabas ti aldaw. Saan na napupuutan ti aldaw? Nakalpas ti anak ko iti panagadal na. Ay kanay, ulitak abalayan. Hagyaman akmanen ken ka. Awan na yaman na abalayan. Mami, mabantayo ka no di tabalay da lola. Tadi tatayo ka no nga ag-dinner. Nagluto iti fried chicken. Di ka mapmapanlara. Ha? Apay manan ngay, mami. Nagimas ti si ni lola. No fried chicken lang ang tikayat mo. Agluto ak parakan ka. Nalakaalutwan day ta. Ijay kumayan ni lola ti panganan tayo Saanan? Tamasadutak amapan ijay. Asi daglaang matibalay na ditoy. Dito laang bangir Saan nga rudan? Saan kumaanatang kanti ulom si Kalara? Di nakpagpungtutan. Apay ngay adi kay may idirapi Lara apo. Saan na kami matapalubusan ni mami, lola? Anya? Ibagbaga na anauyong kakano kut saan mat. Apo. Kunapay ni mami, jak ka no makipangpangan dito'y balayo. Ka, amo na ka di, tiyo umay mo dito'y ita. Saan, lola? Naglibas Anya, apay ngay, nagpakada ka kumaa. No agpakada ungtan nakmat. Ha, kasta ka di, apo. Wan, lola. Kan adupay adag iti bad nga ibagpagana kanyak, may papankan ka, lola. Apay aya aparitam ti anak ta ama pandita balay ni mama, honey. Kaya't nangarudmat ama kabanding ni lola na. Kalpasan ti amin ngay aramid na iti kalabas. Ayaban na tayo di tabalay na. Ha? Anya ngay nararamid na? Di ka man matagin didi, Arnel. Kanayon na nga ibaga idi, adinak kayat aparakan ka. Nulabsan tagsarita, kurang nalaabugan nak akas lamanok iti pamayan na. Janet, nabayagan day ta apasamak. Mga barwanan tayo kuman. Kan maysa, inawat na kamatan ni mama kas manugang na. Simingpod matan kan ka. Kapilitan asumingpod taaddan apo ko na kadata. Kan nakapsutan, iso akong disingpatan. Di mo kumamat pagsawan iti kasta ti inak, Janet. Inaklat tamat day jay. Iso ang masakitanak met. Apay, asino tinapatpatagkan ka? Da kami iti anak mo, when no jay swapang nga inang. Janet, nagbalbaliwan ni mama ko nakmet. Iso alipatom ko man tinapalabas, tanapalabasan day jay. Ang pay sumat amin nga imbagak iti asawak, tatang. Swapang mat at talaga day jay akatuganga. Nagbalbaliw maten, anak ko. Ay na, kapilitan nga agbalbaliw taaddan apo ko na. Ngamjak amu nupod no nagbalbaliwan.
ang mga no aging didilaan. Ay na, nagbalbaliw nga rudan. Di adala kong tatang, iso adinak basta maong tanday di akatugangak. Ha? Labanak nalalaingak mo't lang ang iso. Ay sus, sana nasaya ati kasta nga ibagbagaman ako. Uray anya pa iti impakpakita ti katugangam ken ka iti kanlabas. Di mo gurguraan, di ka agimulay iti sakit tinakam. Ta sana nasaya ati kasta. Tano sana gapukin niya balayan. Saan ka anakalpas iti panagadal mo, anak ko? Awan kuma tinapinta sa trabaho mita. Manumit laday di ana itulong na kanyak ngay. Nagbasit abanag, tatang. Uy, Janet, my friend. Kitaam da ito'y oo. Ala, tay nakangingin a cellphone day ta. When friend. Apay, di ka umapal kanya. Ay, umapalak araw sa niin, my friend. Tani, agsusukat dagiti cellphone mo. Kat pasig anak kangingin. Kan oray jilugan mo, kabarbaro manan. Ay na, no ko nagtumad nga minkan ka, sumali ka matan iti Simmalyak Investment Company. Ay na, nagado kami na bimak nang ijay. Kasla mabutol ngakmat ngamin, friend. Awan ti rumbang pagbutngam. Gayem ko jakin kuko iti dayjay. Close friend ko. Rosalyn. Ay na, ora ang pagbagat ka dito opisina ng agtrab-trabaho, di kanto bumak ng akastoy. Tamanumat lat sweldo tayo dito ingay. Kinapudno na, agresign ako iti mabiit. Anya? Wan, katno kayat mo, sumurot ka matan kanya. Tasi kati may isang agbalin nga staff ti gayem ko. Irekomenda ka. Ha? Manungay ti sweldok ijay no bilang laang. Ay sus, ag-triple ti sweldom dito'y Janet. Wan, isong agpanunot kan. Tamangan no makaalan iti sabali ti gayem ko. Ay, sige. Kapag saritaan mi pa'y nga umuna iti asawag daytoy. Apay, open-minded aya di asawam iti kakastoy abana. Saan unay, friend? Ay na, no siyak ti sika saanan. Di mo niyo man kan kwa na dayta. Tamangan no lapdan na kalaang. Ay, wanan niya. Sige, maamwam to ti desisyon ko inton bigat, Rosalyn. Husto ni Rosalyn akatrabakwak. Kaanong tupay abumaknangak, nadyak pumanaw iti trabaho niya. Saan nakmat siguro alokwan, takatrabakwak man. Kan gayem na ti akin kukwa iti dayjay akumpanya. Nay, Janet, umay kagitan na. Rabiin, anyat pampanunodam aya, nakatugaw ka matlatan dito'y kama. Arnel, kaya't ko kumatag negosyo. Tapno adda pangalaan ta iti extra income ta. Ha? Anya ang negosyo? Adda ilakla ko tigayem ko analawa a pigari iti probinsya. Gatangan ta kuma. Tauray manang danta iti mga sikaso kadag iti mataraken a baboy. Napintas day ta na panunod mo Wan, tapno adda pangalaan ta iti extra income ta. Ngam di parikot, ang mga nukurang ti ornong ko. Bumulod ta pa'y lakin ni mama Ayaw na niya. Sige, bayam, takasaritak to ni mama. O anya, naragsak ka di, Janet? Umuna nga payout mo ita. Ala, agpay sugayam talaga. Saan gayam nga iskam da ito Saan mata talaga? Kat anya ngay, agpauting ka na, tanalam mo ti umuna payout mo. Dakkel ti payout mo tadakkel ti invest mo a kwarta. Kwartami at talo kada katugangak da ito Urnong mi kinilakay ko, kan urnong ni mama. Di daan mo adito'y tinangipan na iti kwarta. Nala, sana bale. Ta safe ti kwarta tayo dito Sige nga ron, rumor tayo. Agawting tayo, friend. Siyak ti sagot.
Ang sasarunumat kan ti outing di asawa, Parnel. Kanayon ti post na iti social media. Wen mama, bye-bye aklatan tapno marelax mo ito. Kat, kumusta mo ti trabaho na? Okay lang tamat mama. Kat, ti bagbaga na agatangan nyo apikari. Kumusta? Nagatang yun? Saan pa'y mama? Kanayon kanu ngamin ti biyahe di akin kukwa. Iso asaan da nga agtumpong iti oras iti asawa. Anya? Kat, jay kwarta nga eh. Imbang ko kanu pa'y ni Janet, mama. Apay nga kakaribuso dagiti taktao di tiruar ti opisina. Diyak makontak ti gayem ko, Janet. Manual daw na sana ng lukat ti opisina. Uy nga rod, napanan ti best friend mo. Diyakan mo. Adamang ibagbagaan nag-abroad ka nun. Anya, saan na namang lugat? Kasanin ti kwarta tayo. Diyak nga rod mo, Janet. Kuntakam atigayam mo, Janet. Dakkel agat at ti kwartak dito akumpanya. Kat uray siyang mata. Sika lang aya. Dakdakkel ti kwartak dito yung amsika. Kasanin ti kwarta? Basol mo dahito no saan ang maisubli ti kwartak, Rosalyn. Agtal nakaman mo, Janet. Api nga siyak ti papasulam. Kat saan mata siyak ti manager dito'y? Wala, ngam sika tinangawis kanyak nga ag-invest iti dakkel a kwarta. Wan! Ngam saan ka pinuwersa? Iso di kag papasol. Tagpada talabik ti ma, Janet. Kaya't mo asawan. Inulbutan na kami kini mama, Janet. Sorry, Arnel. Saan asinsinan a kwarta dayjay? Dakkel agatad inalam a kwarta. Pagkawanan na kuma, Arnel. Kasanupay nga rod itan. Awanan ati kwarta tayo. Pati ti kwarta ni mama. Diyak ninamnama akas to'y di mapasama, Arnel. Iso pagkawanan na kuma. Awan lata, Arnel. Mama, diyak naawat iti trabaho. Mas priority dagiti upuping siya nga aplikante. Ay ket di mo pilitin ati agapala iti trabaho. O talaga nga awanan ti mangawat kan ka. Agtagibalay kalaangan. Tasyaklatan ti agtrabaho. Mababain akon kada kayo kini mama. Ado ti utang ko kada kayo kini mama. Pakawanan da ko ma. Nangrunakan ka mama. Sorry ka po iti panang tangtangsit ko kan ka iti kalabas. Ay, agyaban na tanauray kumatlaangan ti panagpakumbabang, Janet. Kinapudno na, dayta ti tartari kakayakan ka. Tamanipod na kaadal ka, simmabalin ti ugalim, ngimaton ti purwam. Taol ti mo anak mo, ipaidam mon kanya. Pakawanan da ko mama. Aklo na tagitabitut ko. Sorry talaga. Ala, mapakawan ka, Janet. Katsapay kumata di mon ulitan tinaramid mo. Anya ngay nga rod, agsubli ka manan ngag tagipalay. Ako namat amarigatan ka na makastrag iti trabaho. Kat pasensya ka mat, no pinakitaan ka iti saan na nasaya at iti damo. Ngam idilang dayjay, tanagbabawiyak mat dagiti. Babaan iti panangpadal ko kan ka. Isu na lang, tasinayang mo dagita nga oportunidad adimtengken ka, Janet. No na nga to ti purwam, awan na saya at apagtungpalam. Ngam no napakumbaba ka, ni Apo Diyos timang bindisyon kan ka. Bueno gagayam, di tan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y darama tayo, biyag. Ti tao. Insurat ni Jenna Almoite, Agiyaman Kami.
Agpakpakaasi akan ka ipagdona. Kasapulan nga agtrabaho akiti lugar da kasinsin ko. Tala anak ngaglako iji pwesto da. Dakdakal ka nung amin di sweldok ijay. Ngam ti sweldok dito nga agkat katulong. Kat, anya ita, Celia? Ako, awan ngamin pangibatsak kadananang kantatang ipag. Sikala ang tiyam mo kapangital ka kadakwada. Tanatay mo't tanday di kabsat ko nga asawam. Andiyak ngamin kaya tapanawan idang awan kadwada ipag. Tadatay tiyempo asumro ti kabaw da no taduma. Anya? Iso ano mabalin? Makipag nagdapay lang kan ka. No okay lang ipag. Sige. Sa anak mo't anaimot ka. Managtulong nga. Iso sige. Awatak ida dito'y balay. Agyaman na ipagdona. Kat, kaano ka nga rod nga agpasyudad? Inton bigatan ipagdona. Saan aga puta pinagnaad kayon dito'y balay? Kat agbyag kayo matan akasladon kandon niya. Agtrabaho kayo. Takabailan nyo pa'y tagtrabaho. Saan aga puta bakit kan lakay kayon? Kat mangan maturuglat aramidan yon. Doon na. Aglaba, agluto kan agdalos kayo dito'y balay. Naawatan nyo? Doon na. Doon na. Mala, ingkay maturugan. Ha? Ay, nagsapa pa ilang. Paturugan na tayo. Mala, mapantan iti silid talakay. Nuan niya tibilin ti manugang ta. Masapul ngagtong palta. Tapno saan nga agungot. Maturog tan bakit? Tagtuglo pa ko. Agkararag tapay met nga umuna alakay. Saan taliwayan ti agkararag. Sige nga ron. Agkidim ako. Tagkararag ka. Hoy! Anya pa'y lagkukuin nyo dito sila Joanna? Da kayo bakit kan lakay? Idepan nyo ti silaw dito sila Jo. Mangirarit kayo iti kuryente. Wando na! Ay, ala, hindi pa yung tanti silaw bakit? Sa tanto agkararag. Kumusta ka dito, Insan Celia? Nasaya at matinsan. Adulat na ti customer nga agatang kadagiti lako tayo. Uy, Insan, iso nga ganos ka ha? Nalakang amin dagiti lako tayo apasalubong. Iso nga ado ti gumatang. Wen nga rod insan. Ala, agan anos ka. Tan layunak ti sweldom, Insan. Hello, Celia. Hello, ipagdona. Impabulod ti kasinsin ko ti cellphone na. Iso nakaawagak. Kat, nagsweldo kan? Wen ipag. Ipauit mo na atan kasapulan mo't dananang kantatang ti kwarta. Taado ti paggastusan da. Ay, sige. Iso ngay mawagak ti pauit kong ti sweldo. Sige nga rod, tani, gumatangak iti vitamina kan agas da. Ipa-check up ko ida, tani, aguyak da. O sige ipag. Ay, ano sampay lang dananang kantatang Sa anak pa ngamin makaawit na makumikumak. Wen, di ka madanagan. Diyak baybayan ida. Agyaman nakipag. O sige nga rodan, ipauit mo ti kwarta, tapno maipa-check up ko idan. O anya, nakasagana kayon? Nakarubat kayon, nanang, tatang? Wendo na. Alaan yun adagitay ilako yu aturon kan suman. At dapay tay inlutok alumpia. O, di yu liplipatan jay suka Ay, paglakuan mi ngay, doon na. San may kabisado dito sa syudad. Ang mga mapukaw kami. Ay nalaklakayan kan bakbakatan kayon. Mapukaw kayo pa ilaang. Alakit din, mapan kayon. Tapno mailako yu amin jay isursur yu amirienda. Kan sigurado nyo amalako yu amin, Tano saan? Nasaysaya at laapumanaw kayon dito'y balay ko. Kas jay gayam ti ugali day jay amanugang talakay. Nauyong mo't gayam. Nga roda,
Kasla nakasingsing pa may tidi si bibiyag pa itanak ta. Nukas day nga agpasyar day iji probinsya. Uwan nga road. Saan mo tunay ang matagtagari ide? Daldalira mo, gayam. Mga rut ungit pa nga ungit. Ay, santa ka nung agaw awi di balay na. No sana maibus tila ko ta. Nalakalat si solusyon day tabakay. Ne, apay, adam mo mapangilakwan taya. Kawan, kanin ta amin na. Tapno may busang bakit? Ay, naisos. Ad-adan nga agunget, ano ka nanta amin? Binilang na tila ko ta. Ay, huwag nga ruda. Mala, nituloy sa karudin, dagla ako. Uray ta, nakainanatan. Bakit? Nalakoyo amin alakoyo. Adda dua lumpia na bati doon ha? Nangibati kayo pa'y lang, mat. Mala, kukwa yun ti doa na bati. Sagay sa kayon, taiso ti tangdan nyo ang naglako. Ha? Ala, ingkay agpalasan, taada aramidan nyo. Tulungan dak nga agluto iti ilako yumanan, inton bigat. Hoy, nanang, tatang, agring kayon, aldawan. Hay, agladaw-ladaw kayo ang maturog. Sa ida, nagrigat kayo ang mariing. Bumangon kayon, taingkay aglakon. Ay, lakay, bumangon kan. Nagsapa pa ilang maramdama mo basit Didak pagpungtutan na eh. Kasano ang maipaibos yu dagiti lako yu? No agpatay-patay kayo man? Ala, ingkay agkapen, tarumwar kayon. Darasin nyo! Hello, Ipagdona. Kumusta kayon? Kumusta dananang kantatang? Hello, Ipag. Nasayaat kami, mat. Mabali na kasaritak dananang kantatang, Ipag. Ay ikwa, nakaturog na ang salya. Ni, nagsapamatan? Wan, tapat paturugak ida iti masapa. Tama iparit ti agpuyat kadakwada. Ay, agan anus ka, Ipag, Wan, saan ang problema dita? Kaano nga ang sweldo ka? Inton umay alawas, Ipag. Kasaritam ti amom, tano mabalin. I-advance ng ti sweldo. Tani, awan ikatang ko iti agas dananang kantatang. Sapay nagningi na dagiti agas kan vitamina da. Ha? Regular nga nga ipa-check up ko ida. Sige nga rod, Ipag. Kasaritak to ti kasinsin ko. O sige, tani adape aramida. Teksan nakto no na ipauit mo ti kwarta, ha? Bye! Bye, Ipag! Ay, sus, nasipngutan. Ngapay adi kay pay laagawid, kakabsat. Masyapol nga minamay paibus mito'y lako mi kabsat. Ay, wag kabsat. Ungtan na kami, di manugang may no saan mi amalako ng ito. Ay na, kakaasim ti pampamayan ni doon na kada kayo. Bakit kanlakay kayon? Ngam paglakwon na kayo pa'y laang mo't. Mangmangag ko ti panangungungot na kada kayo. Tapasaray lumabasak ije balayo. Saan mi balay day jay? Balay ti manugang may. Balayo kabsat. Ta ijay nga rod ti ayan nyo. Ken maysa, balay da iti day di asawa ng anak yu day jay. Ala kabsat, mapan kami. Ta, ipaibos mi pa ito lako may. At dapat basit ang nabate. Gatagak amin ng kabsat. Tapdo makaawid kayaw. Ay na. Ay, agyaman kami, kabsat. Sige, gulpiyam nga rodan. Nasaya at tanalako yu amin alako yu. Ala, ingkay agluton. Tadyak pa'y nakaluto. Agluto ti maysa, agsakdo mat ti maysa. Tanaibos ti danom. Awan danom asim mangpat. Agsakdo kayo ijeruar.
Tadda karga ti drum ijay. Sige, agluto kan ba ka saktiag-sak daw? Sige nga, Rod, lakay. Hello, Ipagdona. Kumusta kayon? Hello, Celia. Okay kami, Mat. Si Kangay, kumusta ka? Nasaya at matlata, Ipag. Dananang kang tatangay. Kumusta damatan? Ay kaili ko ida makasaritan. Ay nakasaritam ko maidaang ni nakaturog damatan. Anya? Nalabos lang nga alas 6? Nakaturog dan? Wan, tamasapsapa damat maturog ipag. Anya? Awan tirumbang apagdanagam kadakwada. Tanasalun at da. Napigsada pa'y ipag. Aywan, kano nga agpuit ka iti kwarta? Igatangak ko maitibado dananang kantatang. Tani, puro daan dagitibado da. May sa tipang pasyar da abado da. Ipasyar ko kung may dainton bigat. O sige, ipawit ko ti sweldo kinton bigat, Ipag. O sige, Ipag. Sa paong nga ipawit na, tarumar kami. Ipasyar ko ida, tapno saan da maboring dito balay. O sige, Ipag. Okay nga ron. Bye! Bye! Apay akas chay. Basta umawag ka ni Ipagdona. Kwarta ka na yun ti bagbagana. Di pa agdamag no kumusta mo ti trabaho dito eh. Kasla jackpot siya nakastoy nga oras ti pan naturog dananang kantatang. Maladla daw mo tamat maturog idi dananang kantatang. Pasaray alas 11 wano alas 12 iti rabi sa danto makaturog. Iso kasla imposible ti bagbaga ni Ipagdona kanyak. Anya nga agpasyar nga ibagbagam mat alakay? Langag kumot hindi nakasarita ka iti cellphone. Jay anak minsa ti nakasaritam. Kunam nga ipasyar na kami. Ay natuling kayong aminan. Saan nyo amaaw-awatan ti saritaan? Adda aya imbagak ket awan mat. Adda nga raw. Dua alapayag ko tinakangag. Ay, adula amin nga ibagbagam mat alaklakayan. Ingka ket tulungan nun ni nanang nga agluto. Tani, mabisina kon. Daytoy ka dilaan ti may luto asidan, Rona. Wan, para kanyak laang. Ni? Sardinas ti sidaan nyo. Tasidaak day ta karne nga adobo nyo. Bawal ti karne kada kayo. Iso a sardinas ti sidaan nyo. Babalin ata sagpaminsamalik. Ay, napurga kami niti sardinas dito. Doon na, manipod. Imay kami nito sardinas malatan. Kasta ti paspasinam ka na kami. Apay, agreklamo ka? Ha, di ka kit agyaman tadalat ta si daam. Kay saawan apulos. Apay, kayat mo ti agdildil iti asin? Kahit mabalin lata, ano awan masida. Nagaduman ni masida ijerep. Adupay ikan ijay. Ay, di yu pakibiyangan dagijay. Tasidaan dagiti bisitak dagijay. Bisitam nga agsugsugal dito balay mo. Minalam nga daw may agsugal dito balay mo doon na. Awan bibiyang mo nga oray minalam nga agsusugal kami dito balay ko. Tabalay ko da itoy. Anyamatan, nakawarwara dito balay. Di yu pa'y amot agisimpamat. Ay na, pasensyakan doon na. Takunak ngamin no, dapay ladagiti kakadwam magsusugal. Iso ajak peri mo riti silid may. Agdalos kayo! Ayabam ni tatang, tagdalos kayo. Awan pa'y amuyo at trabaho. No makikab-kabalay kayo, suruan nyo ti agidalimanek dito'y balay. Tadyak kayat tinawara. Ala, agawaan nyo ti agdalos, tanapudot ti ulok. Naabakak iti sugal. Ang mga noon niya pa'y ti maaramid ko kada kayo. Ha? Agpaiso, ana? Pautangan na? Wen, mano ti kasapulam, ibagam, taitid ko, uray mano. Uray dakkel agatan? Wen, sana problema dayta. Mano? Kwa?
Nungay 50,000. Day talaga yam. Owen, ikan ka. Basta utang mo ha, bayadam. Oray inuta mabayadan. Basta mabayadam. Sige man nga, Rod. Pautangan na. Sana bale, taada sweldo ni ipag ko apagbayad ko iti binulan. Hulugak iti binulan. Wen, awan problema iti dayta. Sige, magawid ka lang, kasinsin. Damat tentay kasi nublat mong aglako. Ay na, agyaman na kinsan. Kailiw ko nga may nandanan ng kantatang. Sige, insan. Tani. Di ka pinagaw-awit apulos. Manipod imay ka dito. Wan nga ron insan. Pakumusta ang tulat tanda antikin ang kala. Wan insan. Ay, narabyan tama nun lakay. Di pa'y mo't na ibustila ko ta. Huwag nga ron maung tan tamalan. Ala, agawaan ta timag na tablo makalako ta. Doran! Bananak yo! Gumadang kayo! Bananak yo! Lakay, ada nagsada nga pampasahero, ajay. Adutag di saag. Ay, sabtang tayo tatalakwan tayo tituron, lakay. Umaydan! Sige, bakit? Taron! Barbecue! Bananak yo ko nama. Ay, huwag kayo. Barbecue! Bananak yo! Bananak yo! Taran! Gumatang kayo! Nanang! Tatang! Ha? Silang anak na bakal! Silang anak ka! Ay na! Ay! Api nga da kayo dito Rabingin! Apay kita ka lang gagawin na nakaw. Kailiw na kao na yan. Ay, anak ko yan. Ay na, kailiw kayo matang tatang. Nanang, anya ti imat yung ay. Doron kan ba nanak yaw? Ilakla ko may. No, saan may amalako ka agungan ni doon na nga ipag mo. Anya? Wala na ko. Noong mabla ko matikinauyong na ka na kami. Kaya't hindi pumanaw dito. Gumawa na po may paparamay. Ito na yung pagtaragawit ka. Unay matanti kastala ngayo. Kimutong kayo pa yan. Kasanogan basta matipakpakan ni Dona ka na kami. Nauyong na siya Dona. Pag-overtime man na kami pa, aglakaw. Anya? Tsak na yung pag-arup amaramid ni ipagdona ti kasta kada kayo. Yawit kunda nanang kantatang ko ipag. Kat agyaman na kiti panagnaagda dito balayo. Ni, apay ngay ayawid mo ida ipag. Nasaya at mati ka sa saad da dito. Ay, saanan. Yawid ko idan ipag. Ngamin, marigatan daw una yan iti trabaho dito Apay, nagipulong dakan ka? Ay naipag, saan ka abasta mamati kadakwada? Tamo mat nga agkabaw da no daduma. Tila ibagbagada. Saan lang nga iso na tinakaamwa kitir aramidam kadakwada ipag? Pati ti kaaruba yun dito Imbagada ti amin kanyak. Iso ayawid ko idan. Kat agyaman akmanan. Sige, yawid mo, no yawid mo. Kay kayat ko ket di tapno awanan ti mangirarit dito'y balay. No anyaman timpulpulong dakan ka, awan kinapudno na. Basta nadalos ti konsensyak, period. Ang singira kondo na. Ay, kasanungatan. Awan mat maiteden ti ipag ko asweldo na kanyak. Tapi manaw dan kadagiti dadakkel na. Noan niya titulangan, tungpalan ta kumadona. Awan talaga. Iso sorry. Sige, nawan may bayad mo. Ikarom nga ron. Tumulong ka ngaglako iti lako. Ha? Sige, mabalin. Tapno makabayad akan ka. Okay nga ron. Sumurot ka kanyak, tada papananta.
Ay na, kabut-buton samot da ito ang trabaho. Kunak noan niya ti ipala kong kanyak. Kasto'y matgayam, may parit nga agas. Dahil ito'y tibimak na, Dona. Iso ano kaya't mo, tibumak ng adagos, sumurot ka kanya. Wen, iso nga rod ang naglako ako. Mayat gayam sika. Ay, Desor! Ingatan niyo dagiti mayo! Ana, polis! Oh, nalpas na ang Dona. Agsubli ka man na ni Jay syudad daya, anak ka. Sana, nanang. Inawaga kong tiinsan ko. Imbaga ka dya ko nagsubli, ijay. Ay, di awanan trabaho. Ada si ti Diyos, tatang. Amo ka di na tayo baybayan. Kat ipaay na amin nakasapulan tayo. Tatang, nanang, agrubot kayo. Intay sa rungkaran ni ipagdunay di pagbaludan. Pagbaludan? Apay, nakabalod? Winanang, natiliwan ng aglaklako iti maiparit nga agas. Anya? Hey, apepela sa rungkaran tayo. Kitlanguyong hindi ka sa kamay. Adda ka no napatid nga ibagana, tatang. Imawag namin di ka aruba na anang sarong kargan kwa na iji pagbaludan. Kat imbilin na kano amapan tayo ijay. Agyaman nakta may kayo, nanang, tatang, ipagsilya. Wan ipag, taimbilin mo kanong matiyo umay mi. Pagbababaw yak ti sinarak ko at trabaho, ipag. Ngam naladawon ti amin. Nakabalod ako. Kaya't ko dagkid daw iti pamakawan kada kayo, ipag. Nangro na kadananang kantatang. Ay, Dona. Pakawanan da ko, ma. Gapo iti panang tagtagabok, hindi kada kayo. Dakal tinagbasulak kada kayo. Nalabit. Dusam daytan. Gapoy ti kinaulpit mo ka na kami. Balasan ko. Awang gamin madingar aramidin mikin kayday. Napayan ako uyong ka. Pakawanan da ko, matatang. Ala, mapakawandakan. Kanya nga'y kit manugang dakalata. Nga uray na tayo ti anak ming asawa. Agyaman at tatang. Kat agnaad kayo kumalatay ijay balay. Da kayon ti agnaad ijay. Naawanan ti agnaad ijay. Iso apag naadan yun da ijay. Kan mabalin nyo ti aglako-lako iti sangwanan ti balay. Taado ti aglabas at tao ijay. Anyat makunayo, nanang. Tatang. Ay, kat, wala. Kaya't kuano siya, tabalay mo't day di kabsat mo day di abalay. Wala nang isong agnaad kayon ijay. Di ko mapampanawan. Kat agyaman no mapakawandak iti nagbasulak kada kayo. Tunggal aramid ti may sa tao, at dalata supapak na. No nasaya at aramid mo, nasaya at tumat ti gunggunam. Ngam no rinukar ti aramid mo, dakas ti tungpal mo. Bueno, gagayam, di tan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring. Eli Palacio, insurat ni Jenna Almoite. Agyaman kami. Agannat kay Jesuda, anak ko. Di mo liwayan tagkarara ka ni Apo Diyos, wan? Kaya hindi ka agliway ang mapan makimisa, ha? Wen tatang, uray da kayo ha. Agananad kayo matakanayon. Di kayo nagbambanog. Ay na, di nakpakadanagan ditoy. Sigakit di tirubang agad na di papanam.
Agsingsingpet ka, anak ka, ha? Ay, Alma, ura yung biitin ni Ma'am Olga at agsarita kayaw. Wala na Elsa. Agyaman nakmanan Ay na, husto ka din day tapa nagyamyaman mo balasan ko. Talaga at di kang pampanunot din. Nagtangkan ti ulong. Sorry, Mami. Ha? Isu ka di day ti amo ta, Nana Elsa? Ay, wan. Ung-ungtan naman ng jay ampun na. Ha? Nakaung-ung ni Madam. Isu nga ano sa muwag. Ang patyag ang mairuwam kan tumulaan iti kastoy nga ugali na. Kas kanya, nairuwam ako. Di karong-rumwar dito'y silad mo, sika din. Agrepaso ka. Ay, adaytan ni Madam. Ay na, nakabutbutang mo't, Nana. Ay, Madam, adan ni Alma. Simang putan. Sige, pag inanaam, pag meriendaam, madamdaman ton ti panagsarita mi, tanasakit ti ulok, aginanakbit. Ay. Mala, umaykan, balasan ko. Ag merienda ka pa'y. Mami, kaya't ko ti mapanigim mall. Sige, Kyle, anak ko. Rumwarta no madamdama, okay? Ni din ngay, mami. Santa nga ikuyog? Saanan? Pasalsali lang ang dayjay. Asino nga ron ti kadwata arumwar? Buring ano, dudwata? O di kuyog tadagit ito ababaunan, anak ko. Ha? Ay, sige, mami. Elsa, Alma, panawan kayo pa'y dito, mol, Bantayan nyo ang naimbag ni Kyle. Di yo pampanawan. Numapukaw ti anak ko. Dakis kayo kanya. Wan, ma'am. Wan, ma'am. O sige, dita kayon. Apay ang nagbati ni Dindin, Nana Elsa. Ay, nabalasan ko. Di na ngamin kay kayat di ampun na. Ni Kyle laeng ti kay kayat na nga ipaspasyal. Ay, kaasimot nga rod ni Dindin, Nana. Ay, wan, Masyanak mat nga rod iti da iti nga ubing. No apay pailang amin nga inamampun ni Madam. No kasjay tumit lang titrato na kenkwana. Kanayon na nga ungtan. Basit lakam malinidindain ungtan na adagusan. Aya? Ay, kaasimot nga rod ti ampun na ano kasta? Wan masyanak nga rod kinidindain. Pasaray agsangit no kwa. Ngam saan akayat ni Madam nga isakit ko ni Dindain. Isu ano makitam nga ungtan ni Madam ti ampun na. Ay na, di kan makibibiyang, ta sigurado ang maungtan ka. Dindin! Dindin! Nana Elsa? Agong ungat manan ni Madam asimangpat. Ay nawan balasan ko. Kasta talaga day tanga amo ta. Numadi timud na asumangpait, ni Dindin ti pagpupungtutan na. Ala, kaasimot ati ubing. Ala, trabaho takit din. Di mo bibiyangan ti amo ta. Tapno saan asika ti pangibawingan na iti pungtot na. Ala, agtrabahutan. Dindin, rabiin, inka maturugan balasan ka. Agribyo akpay, Nana. Rabiin, mapuyatan kan. Maturukan. Saan? Agungot ni Mamik no maturog ak adagos. Urayak nga ag-alarm di alarm clock. Tain niya alarm ni Mamik dayta. Anya? Ungtanak ngamin no labsingak ti kayat na. Baka turturog ak nga rudan nga mabutengak mat ka ni Mami. Isu nga urayak nga ag-alarm dayta. Ay na, nakakaasimot na ito'y nga ube. Dindin, buludan to'y tablet ko. Kahit mo? Ha? Agpaiso manong Kyle? Win, takakaasi ka mat. Hindi ka pa'y makaigamat iti tablet. Ato'y buludam Agyaman ak manong. Di mo dadadailan Sige, panawan kan. Manong, mabitlaang, naidapmat. Iun mo Madimat. Malaka, apay ngay, dinadal mo sa mutan. Ipulong ka kin ni Mami, ta dinadal mo ti tablet ko. Ha? Saan mat Manong? Talaga adi ka pam
panunot din. Nana Elsa, ungungtan manan ni Madam Olga ni Dinding. Wen nga raw. Ay, kasimot ti ubeng. Apay, adda kwartam apaggatang mo iti sukat hindi nadaal mo, ha? Saan ko dinadaal, Mami? Ay na, Sutil mo't nga minday jay akail no daduma. Ni Dindin ti pabasulan na nukas jay amakabasol. anya? Masigurado, aramid manunday jay akail da ito. Kas jay ti style day jay nga ubeng. No adda madadaal na kagawaan na ipabasol na kin ni Dindin. Ket ni Dindin tumutang ti nakakaasi a pagsasawan ni Madam. Ay, kaasimot nga rod ani Dindin. Wen nga rod. Mala, agtrabahutan balasang ka. Nana Elsa, Nana Alma, mabalin ka diti makiturog diti siledyo. Mabutengak ang maturog iti siled ko. Tama nga no may tagtagaynap ko manan ni Mamik. Pati ngamin iti tagtagaynap ko katungong tanak. Ha? Ay na, amang ano agungat ni Mamim. Nakaturogan ni Mamik. Saan nakamakita ditoy? Mala, kay dantan ni Dindin, Alma. Sige nga rod Total, nalawa mo to'y kamata. Pagtingaan tanan ni Dindin. Agyaman na, nagsisingpet kayo, Nana. Anay ko. Ha? Nay, apayakala at anagrupangat ka Dindin. Ni, apay nga gigamam takilikilim. Ikwa, nasakit ngamin ti kilik-kilik. Apay, nan kitaak man. Saan? Di mo kitaan ti kilik-kilik, Nana. Ang tanak ni Mamik. Ha? Apay, ay kitaak lang balasang ko. Alan, inayadak a kitaan, wan. Alan, Dindin. Antay tao. Ha? Naglumati kilikilim, Dindin. Ala, nan ano takilikilim ngay? Ni Mami, kinudot na. Anya? Adapay dito'y lupok. Nagado. Di na kaya't nga ibagakada kayo. Ung tanak ni Mami. Ay, sus. Mala, di ka madanagan. Kasaan na ka nga umtan ni Mami mo. Mala, maturog kan mo. Apay ngawan pa'y laang ni Dindin, Alma? Ay, sinuko ni Nana Elsa, Madam. Nagbulakbol man nga tanti awanan bain nga ubing. Ha? Agsaga naman ng dayjay kanyak apaman amakasangpat. Talaga na tangkan ti ulo na. Madam, simurot ni Dindin iti maestra na. Di na kanukayat ti agawid. Anya? Talaga at pagpungpung tutunak dayjay nga ubing. Awan ti rumbang ipalawag Nana ko Elsa, kayo. anyat Awan, mapaspasama. bakit Sino dagiti bisita ni Madam Olga? Ay, dagiti kamang ti otoridad balasang ko. Imbestigaran dati napasamakin ni Dindin. Nagipulong gayam ni Dindin iti maestraan na. Impulong nater aramidin ni Madam Kenkwana. Anya? Isu nga impasidong dapaylaan ni Dindin iti may isang ahensya ti gobyernaw. Aging gaama imbestigaran ti amain. Ay na, sapay la kumata may kan iti hustisya tinapasamak iti ubing. Okay kakadilaang dito'y Dindin? Wala na, Alma. Diyak kaya't ti agawid tamang ano niya manandaramidan ni Mami kanyak. Ala, sana bali Kanayon da kanto asarungkaran dito, Yuan. Wan, adamat kiti kay ayam ko dito'y, Nana. Nasayaat nga ron no kasta. Atoy, inggatangan ka iti kanam. Ha? Ay, agyamanak, Nana Alma. Oh, Nana Elsa, awatam daytoy. Ha? Anya dayta nakasubre ayaw awat mo kanyak, Madam. Kwartam. Oh, ala, awatam. 10,000 pesos amin dayta. Kan adtoy matkan ka, Alma.
Sag-10,000 pesos kayo kin ni Nana Elsa. Ha? Ni, apay nga ikanda kami iti kwarta, madam. Awan, kayat ko lang nga ibingay ti kwarta. Maasyanak namin kada kayo. Amok anarigat ti panagbiagyo. Madam, alan, idulin yung dagita. Pauitan nyo dagiti dadakkel nyo. Ay, agyaman kami nga rod, madam. Awan anyaman na. Ayun gayam, kasapulak ti tulong yun, Nana Elsa. Alma. Ha? Tulungan dak kumaitiin kaso da kanyak. Awan matmadi nga inararamid ko ken ni Dindin. Wan, pudno nga ung takno da duma. Ngam saan ko akab kabilan. Jak kinudkudot. Madam. Iso ada kayon to ti agsaksi inton hearing mi. Wan? Ibagayon tong awan dakas ngar aramida kinidindin. Natinag ngamin iti bike na. Iso alimitam ti kilikili na. Kan tilupo na. Ala, idulin yung dagiti kwartayo. Ikan kayon tumanan iti kwartayo no malpas ti hearing. Dakdakkel tupay ti ited ko kada kayo. Okay? Ay, jak kayat ti agsaksi iti kinaulbod ni madam. Ay, nakarkaro pa'y kanyak, Nana Elsa. Sigurado akagura na ta ni madam. No di tapat ganti kayat na. Iso apanag ko na. Nasaysaya at siguro no pumanaw tan dito'y balasang ko. Ha? Sumapol talaang iti sabali a pagtrabahuan ta. Sige, Nana. Mabutungak mo agtrabaho dito'y. Apay ang pumanaw kayo? Awan matmadi nga inaramid ko kada kayo. Wano? Adda basol yung kanya. Ay awan inaramid mi abasol, madam. Ngam saan mi ngamin akayat ti ibagbagayo a panagsaksi may inton hearing niyo. Anya? Kat, si Kaalma, pumanaw ka man? Wan, madam. Pasensya kayon, Awanan kayo itibain. Ala, isobli yung arod ti kwarta nga inted ko kada kayo. Wan, madam. Atoy, jak kinuti day ta kwarta. Ay, oray siyak, madam. Jak kinisayan ti kwarta nga inted ko kanyak. Ha! Ala, pumanaw kayo, no pumanaw kayo. Awan babay nyo. Di yu pa'y amo ti makitinulong man. Ala, panaw! Mami, kasano ako ngayon na mabalog kan? Kailan ako? Sorry, anak ko, Ngam nagbaso laki ni Dinti. Mami. Agsing-sing patkawan. Di ka madanag.